Pozdrav prijatelji moji. Imam par savjeta od vas. Pre 3 godine sam digao 240 kila iz bencha presa. Poslije 3 godine pauze sad mogu samo da dignem 202 kila iz bencha. Nažalost, probao sam 220, nikako neću moći to da dignem jer ne smijem ja sam da dignem bez ikog pomoća jer sam ja trenutno sam u teretani. Moj savjet je pazite kad budete htjeli da dignete veliki teret, da ne dižete sami jer vam bench može udaviti. Iskreno kad želite da dignete morate prijatelje dovesti da bi vam pomogli da dignete koliko možete. Iskreno ja sam sad digao 202 kila. I veoma mi je lako, ali polako ću napredovati. Ako Bog da, dostići ću 250 kila. Tako da sad ću da krenem pripremu kondiciji i to je to. Pozdrav prijatelji.